Antonio, ovaj video će biti o jednom tvom treningu nogu u Velikoj Gorici u Blackjack Gymu. U kojoj si trenutno fazi priprema? Mislim da sam u nekoj fazi da sam na putu, da napredujem, da sam zadovoljan. Koliko je ti Jano prošlo? Znaš, kad je počelo? Prošle par tjedana. Možda recimo 4 tjedna, 5. Mislim da se stvari odvijaju onako kako sam si zamislio. I sad samo je doziranje unosa ugljikohidrata ključno i mogu sam sebi dozirati da li ću doći u formu nekako ranije ili kasnije. Ja bi što više mišića zadržao, pa ne želim se previše žuriti da dođem prerano u dobru formu, a opet naravno čovjek ne želi ni zakasniti. Tako da treba tu pametno birati. Znači imaš osjećaj da je trenutno sve pod kontrolom? Za sad je. Malo nekako, kako sam dosta žestoko krenuo, jer sam puno kasnije nego li inače odlučio se za te pripreme krenuti na natjecanje. Znači malo sam žešće maknuo ugljikohidrate. Recimo, ugljikohidrate jedem samo nakon treninga. I dopustim si jedan dan u tjednu, recimo da pojedem par 100 grama riže, što se inače ne dopustim u tjednu. Tvoj partner na ovom treningu, trening partner, bit će Dario Stanković, netko tko ima dobra postignuća u bodybuildingu, ponajviše klasiku. Kako to da treniraš s njim, kako je odabir pao na njega? Mi smo zapravo Požeška veza. Mi smo iz različitih klubova, jer u Požegi postoje 2 dobra kluba. Zapravo 2 vrlo dobra. I srećemo se tamo, vidimo se. Trenirali smo i u Požegi i treniramo tu i tamo u Zagrebu, kod Nene u Gorici. I mislim da nam dobro ide. Jedan drugog guramo, potičemo. I vjerojatno ćemo još koji trening naprijed zajedno. Znači on je također u nekim pripremama, isto kao i ti? Pa slični su datumi nekakvog pika za formu. Slični su datumi, malo su nam forme različite. Ali što se tiče njega, veseli me to što naginje ka bodybuildingu i što se sprema za kategoriju do 90 kg. Jel ti generalno lakše trenirati sam ili s nekim? Koji bi bili benefiti jednog ili drugog pristupa? Nekad mi je bilo lakše trenirati s nekim, a sada je to vrlo, vrlo rijetko. Teško je zato što trebaš se kao prvo s nekim dogovoriti u nekako točno određeno vrijeme i taj neko treba trenirati slično tebi. Znači treba biti nekakav dogovor između vas dvojice. Recimo, to ti je kao da se u vezi malo suro, malo ti njoj popustiš, malo na tebi i onda se ne svađati previše. Znači trebamo i jedan i drugi napraviti dobar trening, a ne forsirati sami sebe. Znači on ima nekakve svoje, njegova bolja mišna partija je kvadriceps, ima lijepi jedan široki kvadriceps, meni je to malo lošija strana, meni je znači zadnja loža puno bolje nego njemu. I tako malo se ja prilagodim njemu, malo on meni. A kada treniraš sam, koje bi bile neke prednosti, odnosno mane, u usporedbi s ovim kad treniraš s trening partnerom? Ok, vjerojatno zato što imaš više obaveza u životu, možeš trenirati kad god se sjetiš, jel? To bi bila jedna zgodna stvar. Man, super je trenirati sam zapravo. Samo što onda nema ti ko asistirat kad ti najviše treba. Uvijek možeš žicat nekog u teretani da ti pomogne, nekog poznanika da ti pomogne, ali ovako je sa trening partnerom je pomoć konstantna ili bi bar trebala biti. Ali kad treniraš sam, onda možeš kako hoćeš, onda možeš bez dogovora napraviti još 2-3 serije više ili manje na nekoj vježbi koja ti se sviđa više ili manje. Možeš prestati trenirati ako ti se ne da. Možeš i produžiti trening. Pošto ja znam napraviti u zadnje vrijeme, trenira mi se baš i ja bi još produžio trening, napravit ću još nešto. To sam te baš htio pitati. Možda recimo i nakon nogu, pa ostaću još napravit ću recimo ramena. Primijetio sam da ti se motivacija, neću reći vratila kao da je nestala bila, ali sigurno pojačala. Vidio sam da treniraš jedne od svojih boljih treninga u zadnje vrijeme.
moram priznati da ove godine, znači 2019. sam napravio od recimo otprilike 50 treninga da sam napravio 48 odličnih. Otkud je to došlo? Znači, otkud si izvukao 48 odličnih, kad znaš i sam da ti je nekad bilo ono problematično? Da, nemam neko opterećenje. Držim se disciplinirano hrane, što je više nego važno. A što se tiče treninga, nemam neko opterećenje. Imam neki osjećaj da mogu odustati od priprema ako vidim da nešto sad ne ide. Odustat ću i izaću na jesen. Tako sam ja to sebi zamislio. I moram priznati da mi to pomaže za motivaciju. Da nemam pressing. Sa presingom dolaze neprospavane noći, sa presingom dolazi nekakva nervoza. Možete malo i kortizol pojede. Što bi ti sad uzrokovalo, recimo, pressing? Što bi moglo, naći da nešto hoće? Neću ti reći. Zašto da ti o tome govorim? Može uvijek neki događaj u životu, uvijek mogu uzrokovati nekakav stres koji te malo odvlači od treninga. Imao sam takvi slučaj gdje se nisam mogao pomoći ni sa kakvim dodacima prehrane, nisam nenormalno puno ni hrane, ni ugljikohidrata, ni proteina, ni ničeg. Ja sam naprosto kopnio, mišići su mi nestali, forma je bila identična. Forma se ne popravlja, ti gubiš na kilaži, a zapravo gubiš samo mišiće. Kortizol je stvarno jedan moćan hormon koji, ako nije pod kontrolom, napravi jako puno štete. Jay Cutler je rekao jednom da se on u zadnjem periodu priprema morao zatvoriti i, kako je kazao, otupiti na sve negativne inpute, jer jednostavno bi previše uzelo od njega, iscrpilo bi ga mentalno i onda znao je da nije mogao finiširati pripreme kako treba. Ali gledaj, on to ne bi mogao znati da to nije probao, da to ne ostaje na vlastitoj koži. To je dobro, to kad si klinac ne znaš šta ti se dešava. Misliš da su nekakvi učinci treninga, prehrane, da nisu dobri za tebe, međutim nekakve okolne stvari, ne direktno vezane za natjecanje, za bodybuilding, mogu toliko naštetiti samoj formi, samom sebi, tebi, kome god, da to može neko znat samo ko je prošao kroz to. I kad imaš recimo takve situacije da se dogodi nešto slično, čemu pribjegavaš da bi se opustio? Odeš se napit van, iskolumariti ili... Pa, gledaj, pokušam izbjegavati nekakve konflikte s ljudima, pokušavam ne dolaziti u nekakve rizične situacije gdje bi ja mogao... Važno je zapravo poznati sam sebe. Ako ti poznaš sam sebe, znaš šta će te smetat, znaš šta je dobro za tebe, šta nije dobro za tebe. Ja bi recimo, u mom slučaju, ja bi se isto nekako zatvorio, ja bi otišao nekud. Ako znam da će mi naštetiti boravak u jednoj okolini za nekako jako važno natjecanje koje meni znači jako puno, ja bi se maknuo. Ne mogu ja promijeniti okolinu koliko ja mogu bolje sebe promijeniti da se ja maknem. Jasno. Koliko si trenutno zadovoljan svojim izgledom, odnosno onim što vidiš u ogledalu, gdje je to od neke željene verzije, koliko je bolje od početne? Ja sam zadovoljan samo zapravo sa napretkom. Nekako mi sam sebi sam sitan. Valjda zato što sam na jako malo ugljikohidrata. Sam sebi sam sitan i mada s vremenom sve to nekako nadolazi. Ja znam kad se forma popravi, kad dođu separacije, da će i sama ta kilaža kakva god da je, da će to izgledati zapravo puno veće nego što su realne brojke. To me sad tješi, ja sad čekam da se to desi, ali usput malo gubim na kilama. Ali ne znam. Generalno bi si dao dobru ocjenu. Pa ne mogu si dati dobro. Znaš da je moja ocjena solidan. Znaš da je solidan. Solidan 3 je solidan je 2 do 3, to je kraj. Znači ovo je jedna kržljava dvojka ili kako? Za sad je to 2 do 3. Ok. Znači to je na tvojoj ljestvici genijalno. To je fenomenalno. Ne, ali ne znam, ja ne mogu si pomoći. Ne mogu si pomoći. Kažem da sam solidno. Kad sam bio u životnoj formi, ja sam rekao da je to dobra forma. Da, ne znam da li se sjećaš. To si išao okolo i rekao si... Stvarno dobra i dobra, to su moje. Ovo onako, kad si rekao da misliš da izgledaš stvarno dobro, ja sam znao da ako sad ne bude rezultat, ili ti treba, ne znam, nova optika na očima ili nešto, ali pogodio si. I da te pitam za kraj, dolazi Arnold Classic, najpoznatiji, onaj u Columbusu, u saveznoj državi Ohio.
što misliš tko će pobijediti? Glavni favoriti bi bili William Bonac, Rolly Winkler, Josh Lenartović, Cedric McMillan, ima stvarno dobrih imena. Evo, Rolly će pobijediti. Jel? Da. Bio je nedavno na guest pozingu. Ali nisam vidio nikog. Pazi, ograđujem se, nisam vidio nikog. Okay. Ja sad napamet govorim, ja mislim da je on i glavni favorit da ugrozi sadašnjeg Mr. Olimpiju i mislim da je on dobio nekakav poticaj i sa pohvalama i sa svojim napretkom da bi on mogao na tom valu zajahati do i dobre forme do pobjede sad na Arnold Classicu. Znači, rekao bi da je Rolly Winkler solidan. Da je dosta dobar.